ژیانە ئاوەڕیان دناوە کەمپە سەردەشتێ یالسەرێ جای شنگالێکی دەستپێکا داناوێ تەنها ڕۆژ بۆ ڕۆژێ زەحمەت دکەوە و ڕەوشاکنجیان vê kempê berf xerabûnê ve diça. Di nava vê kempê de bitircî 2000 xêzanî têde ye. Nebûna avê û kelûpelên xwarinê êrîşa rojane ye. Li bin vê xîbetê de çîrokek terajîdî heye. Sererê zehmetiya xurto û xêzana wî li destên Daeş de dîtî, îro di vê xîbetê de jî hemû pîdewistiyên jiyanê bêbehirin û dinalin. Bi carna bû mavê 5 rojana ava vexwarinê di xîbeta wan de nîne. آمد بلنگاون و تشتكي منينا وغير رحمة خدي الله شهد بها كما صحابة ما ونكر أم زارت خامكي إيش نظام مرن أما جدست داش دركتينا منطقة شمالي مساعدة كما نكر أفزارت هو دونزن أم دونزن نس مساعدة كما نكر خوارنا كيما معيشتها زاروا أكيما جلك زاروا استوري زفستاني نين تزاني بي وتخوايسن وتوزا وآفا كيما ومصر آخينا تبيني آخا همو آخا وخيفة ما همو درياينا هم مزيم هون فيش مرة بكر وين ماشي داش مذي بي Li van her 4 salên derbasbûyî bi hatina zivistan û havînê xîvetê vê kempê bitir dirizin û tanha jî nehatîne guhurîn û xizmetguzarî wek pêtivî negeşîne berdestê wan û xelk li jêr her xîvetekê ji nebûna ava vexwarinê dinalin. هر سالا اب کمپا هاتیه چیکرین تقریبا 10,000 بیتر عائلات الوی کمپی ده حاليا تشتي الرئيسي اش في كامبي رجج في خلقي وقا قوتي اوارا في خلقي دا في افد في رئيسين افد في ثانيا كهرباء في افي تقريبا 5 روجا ناي 5 روجا اف ناي هنگا اف جي هاد السري مهيد بيجن كدريف لان وقا قوتي او قا سيبا دريف ام كومت كن حتام كارمي سيباش خورا في خنجي Beşek mezin ji daniştiyên di nava vê kempê de ew yên ku li destpêka Daeş gund û komargehê wan dagirkirin. Berê xwedabûn serê çiyayê şingalî hatine nava vê kempê de ji ber ku malê wan hatine sotin û teqandin û tanha jî hinek jê bomba birêjkirîne lewma ew neçarbûn li vir bimînin û niha jî cavên wan li her harîkarîkê ye. Meha Şingalî Kurdistan 24 Kempal serê çiyayê Şingalê.